تطورات الجنين في بطن أمه كانوا إلى القرن الماضي يظنون أن الحيوان المنوي فيه إنسان صغير جدا جدا ويكبر في بطن أمه، لكن هذا التفصيل موجود ما عرفوه إلا قريبا من القرن الماضي. بينما انظروا في القرآن من 14 قرنا التفصيل لنشأة الجنين بشكل مذهل جدا لا يمكن أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من ذلك الزمان. Emin et, bizden hazırkı zamanba alımlar, misal murdaki kılımga çeyin, ayaldın kursağındaki balan ösüşü, oşol janakı urukta deydi, kiçinekey bir adam bolot. Oşol adam ayaldın jatınında bargan sayın akırındık menen çoğoyup, çoğun kişi bolot dep, adam bolot dep oylap kelgen deydi da. Bir keçe jakında ele tappadı o, misal ne? Oşo ayaldın uruğu men erkek uruğu biriget, oşentonan keyin tüyüldük payda bolot, anan çoğoyot, söök bolot, başka bolot dep. Bunu deydi, 14 kılım murdeli Allah Teala özü Kur'an'da aytıp koygan deydi da. Adamın jaralыşı qanday eken deydi. Kavlullahi Teala فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Allah kimdi tuğracılığa başlawını kalasa, İslam'a karata anın kökürögünü açıp koyat. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kimdi deydi. Oşol ne? Allah Teala adaştırığını kalasa, anın kökürögünü kızıp koyat deydi. Asımanga kötörülüp baratkanday al kıynalıp kızılaveret deydi. مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان إذا صعد في السماء يضيق صدره بسبب قلة الأكسجين. ما يعلم أحد إلا بعد اختراع الطائرات وكذا. Yemin et, qarap görsen adırkı janakı adamdın tüyüldüğündele paygambar hiç kaçan bilişi mümkün mesele değil. Adırdele misal asımga kötörülgönde kislorod jetişpey adam kısılıp bunday ava jetpey kısılgandığındele paygambar takır bilgen emes misal 14 kılım murda. Bul adamın akılı jetpey turgan nerse. Kavlullahi Teala والبحر المسجور أي سورة الواقعة أي الذي فيه النار. ما كان الناس يعرف البحر فيه نار. كيف بحر فيه نار؟ Misal oşol sürede dele Bahrul Masjur deydi. Bul degen oşol ne? Denizdeki ot, jalın jönde söylüyorlar. Misal adamlar bilgen emes de kantip suunun içinde jalın bolsun dep sebep biz biliriz su jalında öçürüş gerek özü negizi. الآن صور في المحيطات بالقمر الصناعي البحر المحيط يشتعل نارا تحت في البحر في المحيط. هذا ما كان أحد يعني يعلم ماذا يجري تحت في البحر. Yemin şu denizde, akyanlarda emni var ekenini hiç kim bilmeydi da. Adır misal kosmostan karasa, kevir akyanların tüyünde oşu jalın görünüyor eken da. Ot alovlanıp durat deydi. Denizin tüyünde, eleştirdiniz mi? يعني كثير جدا من الآيات فيها إشارات علمية اتضحت فقط في هذا العصر. Yemin et, Kur'an'da köptegen bir sırlardı Kuday Teala murdel açıp koygan, anı biz düşünmeye keltirdim, hazırkı bizden kılımda oşo sırlar açılıp atat da. لذلك من المهم جدا أن نستعمل الإعجاز العلمي والتاريخي الذي ذكرت لكم قبل الاستراحة في تعظيم اليقين فينا نحن أولا ثم في دعوة غيرنا. Yemin et, biz oşol hazırkı aytkan bayağı tarihi jaktan, ilimi jaktan şunday dalillerdi körek okup bile turan bolsak deydi. Birinci özübüzdün imanыбыз bekemdelet birinciden. Ekinciden başka birölerde dinge çakırıda da biz faydalansak bolat oşol nerselerden. أتذكر كنا زمان كانت الهيئة العالمية للإعجاز تعرض صورا للجنين أمامك صورة مضغة نعم. كأنها عليها ترى أنت كأنها ممضوغة كأن عليها آثار أسنان. كنا نكبر إذا رأينا نعجب كيف وصف القرآني mutabık lihada lezî narâhu. Misal oşol bayağı Kur'an'ın kerimeti jönde bir konferansiya olup kalıp deydi. Jana tüyüldükti oşol jerde körsetip atat deydi da bayağı televizordan ki. Oşanda misal uygan kan bolup turat ki bir tiştem et siyahtı deydi ko. Oşol janakı et siyahtı bir tiştem et siyahtı degen süretти. Bunda çoğaytıp karasan adam tiştegende tiştin izleri düşöt ko. Janakı tüyüldükti karasan oşol bir tiştem et dey bolup söğüktörde tiştin izi turat deydi da. Taң kalıpsın nerse deydi da bu. Adamın kolundan kelmeydi bu nerse. الله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال الرضاع الفطام من الرضاع بعد سنتين 24 شهر ناقص 30 هذه 6 أشهر. ما العلم أثبت اليوم أن لا يمكن الجنين أن يعيش قبل 6 أشهر. إذا نزل وأقل من 6 أشهر ينزل ميتا. 6 أشهر فما فوق ينزل حيا. وإشارة جاءت في القرآن. Hem qarasam Kur'anda subhanallah öte taң kalıpsın nerse. Bayağı ayaldın kursakta balanı kötörүүsü, jana oşonu bölүүsü, demek emçekten çıgaruusu degen bu ne? Salasina şahara. 30 ay dep kelet da. Hem qarap görsen bizde 2 jilemiz iş gerek balanı. 2 jilemiz degende kança bolat?
24 ай. Нар жағында не құрсақта 6 ай. Демек 6 айдан мұрда төрөлүшү мүмкүн эмес да. 6 айга чейин бул не тирүү төрөлбөйт экен да. 6 айдан кийин 7 айлык төрөлсө бул нормальный көрүнүш дейт да. 7 айлык төрөлөт экен. Ошондо бул не минимальный убактысы 7 айлык болот экен да адамдын төрөлүүсү. Ошондо 2 жыл эмизгенде 30 ай. Мына Курамдын керемети.